Ki kar ma don wano duang na chiel ma ke luone talo ti international company gen ko bino i district ma ke luone noya ki gen ku bero ku raro ku no ni mo ti kenyo ki ada bena i 27 2007 dul ma ke luone talo gen ko yabo ti i ko noya kar ma ko ti pe ma ka pa la nyuan kwa tiu kere ti lobe mo tie company mo kere tie mano gi no cha ke no ti ka tor chek ki ada gen ko we ko tich en yo bo dula chel ma ke luone gas and oil ma ku bere chane gas and oil ti ka nana ni tiju tine gas and oil bena ti international company gen bena da food bena ke ti dula chel ke ti ka monitoring ket ma total tiu kere total dak bena dak tie company tion subcontractors nyingi tie maromo ab ikire watiegi sinopec zip gimu kayne ma pa pe kid ma pe nya cha donc toi mo en ma wana tika loga ye eni log me mo ti tie yen ma ti maka ini logo loke mero de yero so anu ro cha ko lokki donc gen gi don ka ko be don ko don de yero piano we ko logo o bor ni ban ke ngene an kid me lokka bana tie ma lor ma rom gi mo ma ke lor en ma ke go petrol station donc toi mo gere nying tie ni mo tie bot bakan kit ma ke tar do tiana chuli mabe do tiana chuli gi rom me chara su gi ko rom me ti ma ke me do tiana chuli per wata ke rom ma ke me do tiana mo kene ku be chane ka ine nero i company i ken company ma ke tiga ti en lok me mo no ne do tiana chuli dong rom ma ke ti yeti rom ma we casual workers magiti ka tiji magiti ke ona bera bor giti dura rio kan magiti mutij magi luone casual workers magi luone casual works ki yada machalo na chuli bena gen ko beru kanero ne ni yuwa ngo ma gen gero a yegi yetwe en pian geno dong tichala twe ya ki a mior fo gi matek wu wunyu logwa beru chawa ni ana wa yet gini geno mior ko beru dula chen ka yini ngeo iti fara ma chen magi luone kon paje initiative wan ben wa mi ni gitama chiel no wachine machalo kony paji ni fudu atika yele ge yo ma pare menera ni ukor ma pedak jomo kene yelo kong dong gene kunu bene ku gworo bene dul ku bedilo tela ma megge ki a miro foyo mera chiel ma en tie ka doro tie machalo dano ma ke karo gene ko mene eno do ulo tiang matido tiang chule ma getiga ti i lok mo en ma wano tiga lok pe yarne ki o wachane la wo gen ke yere di dong ke joma ti bulisa pien mo ne ke tika chwalo pai fo ne tika chiaro yung bulisa ka a ki bulisa be chiar yung Tanzania ket ma lok tika kate kere now ero ne ki ken romo we wan kon lu ti de bero yot yetwa pien ka lu ti ni gi tie ma wange la wange anga miyo we ka dwan gi don kate wo no don wange ket me chalo ding ele ki waji ni lemon waji ni upward communication no downward communication no ma ko dong bero ma yot adeda omiyo ko bere chane lok matika kate bete lok achiel kiet ma chwel go ber ka lutiana chwel go ber ka beru ma riyak ma kwire geti ka merne iduma achiel ene giriem lutiana mo kene o ke gang ti eno ne iduma ngwen giberiem mo kene o manyuto ne mo robe mete gi tiji unyo lok me mo be mete gi tiji lutiana chwel long pe ka tiji ye o we la kuri lok ma kiet man tika kate loko kate ne ka mo kene unyo joma ketika lo dior tich ni ketika waini achulu miero gek tich gilo bachuli gen non po ka la ku jame chiaru ni palisa gene bulisa ki kono me mede me chiara ni mero don ngo matika kati miyo we ko don wor wa don beru tieni ki chul malo to yan watika kok ne chul pe mabe pian don mera lok la bon la kete chulu tian wa pete chul mano pora meti mamege magete tiune enone chul giti la kur mada machene palutiano wa kere ko ra pero mo wa lutiano wa dugo gi gino mo gang ma uluto ke maga chingi maga wajini lutiano wa uluto guberu ga tiuti me mo
ki eno ne ye loka chira rio madek ma tamane atiti maluka gi loko mo kala peny mo kene tie ana tamane ine penya eni in pe luora eni watika lok me konyo gang eni wape ka lok me nyono tian ngere mo dak bana le dano dusuma ko be donyi lok eni nyoma ko bu wuni lok eni ana tika lok ma pe la polisan piana wini ka ine lok ma ti iti la polisan ta kene nen chalo no etika piyo dano onyo nen chalo no eti agendes no nen chalo no etik idana jeneni we kar mo kene ibet gi kui wan wa pe lo bet kui wan wa ti lo kon pajo kid madul mama ke luone kon pajo te kere afo mata well al tour ana fo update ni ma tek twal ma pupia agonyi pia ne pio be gonya yor twal kid ma ini ngeo kere John ini do contacting lutera pa Uganda nyo lutera pa chuli pia ne kawalo lokom gina luoni monyo mineral is very sensitive. They very sensitive ma umiarwa pole we should choose diplomacy over anything. Kirma genta team na kere kirma wat team kay chawani. Ingechi kirma ngeo kere John do contacting lutera mo which wala ko gini. mera maktuno am yaho wachine chene wa ye pere omiyo we ko chamo kene wan la lok pul lok wa dano dong ti lok ma me ko mo wa lok ne lutela tiara churi dong pege gana kum lutela ma megwa ka dong ini waje yit gini lutela ki waje dong tuar ki bed dong ke chan gini ki omiyo wan nong wa miyo lok wa kumane kid ma ana miyo ker gi dwoto na wal gu wa ku chako tiker ni ma nyu dong an dong atie ma chal ci gwa kar ke la wangi ma no atika kubud wangi lutiara wano dong gur wenyo gane kum lutela bat mon kan lutela mo be tiu tij ma tia da mo ye chung ki lwa ana be lok ke gawe eni tiu ki lwa ko ti kere eni tiu ki lwa ko ti kere me no be lok ma no cha ken ana be wache ki dong bene omera lok ete very sensitive but eni pete lok melwen bene po wakilo complain mo mara yato ka kita lutiara churi nyu kita anyule mi Uganda omier ki wek oluto jimino bed mabe poko bed pok marom yidong bene lok tie ko man lutiara ma ko wachine yen be dak peke tege chuny mara yen ke tamone ka ono machalo total company ono giromo ne machalo tiama chuli ulu toge yo gino mo ulu to chingo kake biyo ga gikat odbot mo ulu to ngara chela chelu bed gino mo ma ene chiu wene eno ber yele ma mera ngoma bene daga nyang ke kilo tiama chuli bala diet maktuno gen gitege dul gi kar ma dongo wunyu loka pien lok eni po bele matien ka tika lok ni lok kate la wo ngone me no dong ma tamani che gwak dong ayubo ni omiero kate ke gian bana ke tege dul makubere cha na go wunyu loka lok o be mageti karai oluto gino mo ekiengi mi wilo bati bati dong gen ke wilo ke waje ni omiero dong dul mageti luo total company ka twere uti mi gino mo wek ka block mo gang wek dong ge bati wi wa ko bet me chalo at ba chingo dong ge chimi ko tian wa ne ana ti ma me ko mo wa ti ni en mo go en no well no ki na tikin ti man mal al tour tiam chule network ge de man Omar al tour hello al tour ati an be do iti winya ko ni tika network ti mara al tour ipek iti winya loka ati winyi okay amra te winya megi eh Erong mede ni chamo no pay stable
Ingeo gen ma don wa iwan nyuma wa an la diet maktuno yeni lo rok giti ka tiji lo bachuli na wunye ne dong liko twal ka dong waje ni mechiaro ibuli sakuja no te na churi dong publiti ye no pengo no chaka ni ngo manyor dong tiche dong ti dong ka pian no ka ne benefit nyo kit man do joma ki ngi lok me mo ke waje kere no mi wana du da kwa benefit ngo lo jomo kene o wen pole ti er ne berate ken ji mistake ma tamanu mi ra ki tem kon correcting we wan ma chalo ka chuli wa ngi ni gidiga tarwa mabe chalo jomo kene gitar ki mabe kit malu mo kene ka gino lo nyati bot ki we ben gen ki benefit ngi ye ni wok ki kit mano chik waju kere Well, Altu, now atie kila page mukane. Alego ni jo matika nano bene. Kala page mo tie drop in comment section where abedi ka me kwano na yet Alturu. Pian furwa tie live kind. Now, terms of contract nyoni in terms of duration and kingo gini. Good time wachi period mano ke mingi. Hello? Alturu. Then tell we losing Alturo. No don't run, but thank you very much for you do. Kong chak ki kanya penny yeni ni terms of contract specifically about the duration. Then go wachi. afoyo mata omera ingeo tira chuli pada tira welu tira chula di mageti ka tiji lok me mo ene welu tira chuli mageti ti lok me mo ti lu tira piara be chelu ya beach magen geti ka tiji lok me mo ene e kit mi tiji inoni ngor mo ne kar ke no donyo dua chi la nyim nyu ngor mo donyo kumaro ki pe yak no wa gwo ko jimo kana chi la ria de ara le gani la mara maktuno wek ero ne wakati ke la chian pien gen ma ti ka tamone ni chao kene mo wa chwala gi o yor yor ki we no be beru be ki yung bot ki wa yer ni o be no be bot gi lo wa no Well, Alturo, ana for information ma yini karte keni ma tek twal. I think eneni ubiru kiet ma pia tek kachi wa wer dan ngim ngo matika time ikom eno makamewa. Si ana for matere do alego ne kachi information mo ken futie timbe ineni iwero actually ITV ongeo. Afo ko matek. ana foyo amete gi foyo in pien ku be chare kai nene lo ba chuli in te kem jo ma chung ki lo da la ku rekit ma lo tier mo kan ge tiu ku pe la rio o nyu ge ber ge rongo le ken dano wa kibeta tu pe kira chuli kibeta kelo mo ne kira chuli in pe ye mero amete ni agwat gut yet yen kenyo ma mero wachini mete kere nero mo kor chue en meti ka tibuna en iti ka yugo yelo pe kit kaka ka nero mo yelo ro chako chek ma chalo kaka chuli wa bi chamo ni la kara chiel don ana lega chuli lu werwa ni dano ma chalo mak tuno gi ni uchung kedgi pien weko ji beru tie ene peti ngaro mo manote ka supporting en ben ma chalo dana tamo ne kony area mo kene ki biera tek wajini ka duri lo leba chulu ka duri yil ngwen duri lo kada be guchung kedwa wa an be na mer koñ dana mo ken matika chunga churi yu support ero na ye kit mo we ko la ka tika don lo wana churi atamo ero na ye lok ma ana tamo na loko mer makturo ana foy mata Well, Alturo, apo yin matek bar we adwang manok lokum repair. Actually, buka remote ni repair, piane pero madire actually lo do da repair. Pere. Edo widar madwong wi lekum repair. Chi wan ma food wa yeni wa repair ni. Umer wa repair. An repair mer bwane. Tekenen ngar dong nyar tia kata ki nyara. Ngatu dong peo bi repair ki ngatu mo.
The first step mir when you repair ene cha ko nyate. Chi one will go okay kitu. No matter ngo ma jo mu kana don watch ne. Kidong bena mir wa go ke kanwa then twin down to mapu. Mir wa go ke kanwa in whatever method. Chi ana fu matere tien kitene no kere wa upgrading system cher malo ma bena gena lu nan wa yigi ben be berium piani no promising gen chon ne bitime chi do chake dong tien na geni cher life wa do be beru ka mede ki beru yot For afo dere okay. well amori merry christmas ti on meneno ko kenu ni ni mo chete neno putting out tool obiro ya giki me